akwa bana sadia o style no yo beka jama na adwen ye den enye adwuma aden ya na ti me ba be hwe na fe nsem bia for kan ni system na me unse da bi me frɛ onua na o se wo mo kan book bi to mo kan book no e na wo so wo mo entwa cycle na onginam no frɛ spirit no so ko twa cycle no onginam mo frɛ ye e to so o fra de na frama bu ena sa cycle no twa no so no so hye wo ho kire se utwa cycle na emra wo ho se spirit no aye wo mo ne ntumi yi wo fi cycle ni eye spiritual law se ontumi ma ho e ma do so mu na mo se o hye wo hu ana frama bona se wo fi cycle ni mu dia ene wo mo ne nsa be ye den e be ka wo to frama no boy eti hu ne ma ne ye do fi cycle ni mu ana ye den na efa na adwunu eti we say no na me te ne ka che ene se me de be hu se sa problem we aye den aba ewo afidie so a amanfo nyina aye den e ka won sa no te sunsun boni onti wu kasa ne so okasa te se obu a oye no ma aba te enye no ma sa na kasa no kan nyina wo ne so no mo kan no na udi bi e do mo boni ade nyina nti wo mo ne na e kasa fa wo mu no ba sa wu ni wo ba kasa wo kasa wo mo kasa da bi wo mo ne kasa ye den e de fa wo mu to yobi a tell bia na ye den oye kan on yobi oye keka ana so beka so oni obi nya problem oni obi nya trouble ana obete ne ho asem boni bi on say yes boni fo na waguru agina mu sesi a aka branch na nkontesa we no they are akoko bani nyina na esunsum sem enye physical nti uka se bua me de ne ko psychiatry me ye ni serious ene de empani no be wo no ma no edro no ma ya de obe ye den obe no ana kan so yale a obeka so ye den on yale because e yesunsum na aye den na aye na sa na problem a e wo ho no mo enso no ade na ya ade ba ko na ekuta wo mo because oba no so fa nyasakwan bi de ye den e de fa obisika kese it is our kind of Obana fast on so nipa no so akwaye da kwaye ade de aye den e de etia wo edu ba bia Obano e de se skale de e ba fie no but Obano ba na kire na nyoma sha se e hante wo mo na wo mu tu sa anamo no na de wo mo koje ye no so anye de amwa wo na o sanka o san na chi banyamim o ma ye tu ye de e ye adwuma bi de ma no wo hu na ye yi sa de no fie e de efi no so na Obana sandi di be ma no so sandi ne ko be bi mo ma san kwa ye ye ne ma ne o ma bi Memao about too much age. When you first time I would feed the eto and message say subscribe to your page we ne share. Me a bell never one channel say na anytime making a new upload piano or sa ebe canon intem. It was for recently so for being a wife air trendy. Na the real about trend na me na de o ma dwen kire aba ye di akire ni busuafo akasa ne ma mani nua ba be kasa oba ne busuafo sa be kasa na de o mu ne yese be ne hu se dam bi na omo ebo so for we e de asori a we si wadan ne fu ne matre ewu according to issue no I said ne man kasa kra no ne man enwu omu sie nkola no abra ne nkola no entiapo ene mesaka apostle Pastee oye a spiritual father onim sa abranti we fiti ase kwan of so en ba bi ene odi ababewie be pese wo share video we ma obi ansa enkebi na esuade nse wo mu so no yetumenya esuade no kame ho na me ma apostle Pastee akwa baba yejumedi so papa ya ma akwa baba yejumedi so beje so papa na pato mpu me obo ade adawro ma very good what ade adawro boni bi eni very good yeah me the pass OJ Penny yourself Kasafasa assembly because issue by bloggers I would not could push and for kuti omenu myself but I open na one kasai say there na won so work found it didn't cause papa so for ya ordering na sorry a fool ni mewu na hwa brabo mo bon enko yi kakra be na betimi aka found the American say ene emrante asofo no wo munya abotre because of we make an assassin ku aye de no ntimi ni me pa me ni na sase pa medical so ye de no eso akasam right de futu obi no me mfa ma wo obata ya na edu ba bi a na me kan so mo person do mo peye de eye biribi bible to say onipa peye de eyowuo na ono na ne peye de eye nkwa ne asomdwe onti we no de akokọ ba ni nyina na esunsum sem eye physical
nti wo ka se bo me de ne ko psychiatry me ye ni serious ene de empane no be wo no endro no be ma no enko ye de kokusi aga we no sunsun sem adwuma sa de we no wo se ye de ye de fa sunsun because we so adwuma na se adwuma we ni adwuma ya na ye de because adwuma we no ma no edro no ma ya de obe ye de obe no ana o kan so ya le a obe ka so ye de o yare because sunsun e na ye de na aye na sa o iti de ameka kire mrante ma ba se wo se de omunya abotre wo se wo ye sofo a wo ye wadwuma wo sha se kama wo se wunya oba no so ya tete wo nyamsum oba ya tete wo nyamsum ba te tete oba no nyamsum na obi ono no ye crab girl na so wo se sana aba nyame mu a eye easy sa oguro mo no be se sa wakọ ono ne ne die nim eti ene dia de bia wo se ma kristofo eye de ehye no nso obu wo se o de wunya na se wo de waware na wate ase wafa Yesu se ne kra na je nkwa wunya obi a watena kra ba se sa asa ene ade na joto isi na no na owo kra ba se na fe waba na se Yesu na tunwom nko a oguru ho obetwe wa ye den akọ ena problem a ewo ho no mo enso no ade na ya ade ba ko ena ekuta wo mo because oba no so fa nyasakwan bi de yeden de fa obisika kese eti sa kwan no oba no fa so no so nipa no so akwakoye da akwakoye ade de ayeden de etia wo ti ade ni nyina ade ba ko so ena no kokko ba ne sa so achi no so no ena oba na san di be ma no so san de ne ko ba bi mo ma san akwakoye ye ne ma ne o ma bi Apostle Pastee I said the opposite of born in celebration. All kind of name, never. But you ever hold no? But I said, Ushia Abraham TV. Let's send another tear. Oh, your count guy problem be any home say as of Kona ye no as of for near the head also, but you be a tell be an head or your camp, and you'll be or your can, and answer like I saw you being a problem, and you being a trouble, and I'll better than once and Bonnie be. I'm just saying, yes, or Bonnie for a well grew a general say, I can write and contest. Because the mammy just ne obon pa ne nyame fa ne saso ye senche na asafo no boom. Yes sir. Never the say na obi a oye fasting for 40 days. Within that 40 days no oba no tumi di bibi eye no. Who say o say na oba ne de drinks ne nyoma bi ye den ebre no ti. Onya konom sa de ne pepepe. O ti who say no bia na tum Jesus no. But you say what people say dey e dey aduan o pada na oboy abodo onim say Yesu betumi aye after Yesu 40 days onim say we are common we Jesus betumi adan abodo say sia ba for dan abodo wie so e komo de abodo nso na abe obey na aka say won ye dey uni eti sana we so de de kokoye but when to me ni so say na Jesus ye dey edi obonsam so no o te ye mo ma ye hwe ne o ma e de koye mu cause ade bia e ko wo mu no eno na tu di problem ye den ebrel nti ye osunsun ne ma ho a obu a wo ka obi nti ase obu a no kita okay dent na ye bon pa yegu ade so na ye adwuma sa na obi a ono so kuta homo ne so no ono so kuta ade na ono so ka homo ne ase gusu a eno so be ye den e be ye adwuma enti wa ma nani a ye den ana ho na wa ma obonefo ne nsa ye den aka no asesi a no be ade na ye den edna wa koye spirit nsem ne kai emrante bi ye den na womo eba menchen na womo akwaye womo a womo yes raps nya de womo rap yi ani ade a afi na menka ne se be ye adwuma boaboa womo kakra pepepe na ba ko oba no ka spirit asam ka spirit asam no osi abotre na ye wone kwan wo one day me wo no mo a no be ka che wo dem sa musicians bi na womo ye den womo ba ho che no ba ko ba na sadia o style no you beka jama na adwen ye den enye adwuma aden ya na ti me ba be hwe na fe nsem bia for kan ni system na me unse da bi me frɛ onua na o se wo mo kan book bi to mo kan book no e na so wo mo entwa cycle na onginam no frɛ spirit no so ko twa cycle no onginam mo frɛ ye e to so o fra de na frama bu e na sa cycle no twa no so no so hye wo ho kire se utwa cycle na emra wo ho se spirit no aye wo mo ne ntumi yi wo fi cycle ni spiritual law se ontumi ma ho e ma do so mu na mo se o se wo hu ana frama bona se wo fi cycle ni mu dia ene wo mo ne nsa be ye den e be ka wo frama no boy
eti ehu ne ma ne ye de office circle ni mu na ye de na efa na adwum enti ebu a wokọ na ye de okototo books bi na wo kenkan wanya obi a ono no eye den oye spiritual master and obi a wakwadare sunsunsem te se de ye de makwadare mu na wa kyerɛkyerɛ mu anaso watumi aboa e wo sunsunsem mu a sunsunsem ye ko kan book keke emfa nkoye huhum ade ɔnti ye nua we na sa problem ya ye den ato no eye ohaw ye den eye ohaw ekese pa ase nka se busuafo no ye den ekosotumi amoa bi obi am so betumi de aye den e de aboa no Apostle Pastee me da say na could doesn't mean say mo jai abofra we ejeje mo na bra na wo ni no we no say dia etie ne say e asofo ku o tie ne ho on say nti o ma ne ye den e ba won chen no omokọ o mo ba no mo ye den no e no omokọ nti bu a hu obi a na wa de na wa fo bu ko bi hu na de na ache cause wo mo do so eti we say no na me te ne ka che ene say me de be hu say sa problem we aye den aba ewo afidie so a amanfo nyina aye den e ka won sa nti esusun boni onti wu kasa ne so kasa te se obu a oye no ma aba te enye no ma sa na kasa no kan nyina won ne so no mo kan no na udi bi e don bobo ni ade nyina nti won mo ne na e kasa fa wo mu no ba sa wu ni wo ba kasa won kasa no mo kasa da bi won mo ne kasa ye den e de fa wo mu ni sana susun boni ye den e ye na bima no but they say I'm a pay can be catch them say the mama men kura be kasa no ko mo de attack bi a e da ko mama no so a enye den enye agro onti sunsun sam no ye di ni dia onim ene dia ye de say to me na ye de ama no because me e bi asi mom di nipa na don de oye lucky on about deliverance about deliverance aje obi abomasu ma de ni su bi na de wo musu ni mu a wo ma no so no ne ye de ko tema hospital bi ye de fe na bita won de ko na oye lucky say onuaba na danfo bi no bo na mane nti obo mu ma na mane pe no say eh na dia ye onua say hospital na bodin ne ko dia ye onua say ya bese no mi fa nko baby na ofre me na me so obi wo fi nti mo mra na oba ya me ye de me hwe bibia na me won say there bi o mfiri mu nkoye but oguso oye de okọ but onko wie na me ka chọ say we ni ebetumi ada dane no ma na ye de ama no asan aba but ebasa ye sacrifice ene bi bibia na me nua na asofo obi nye den enti ase because bibia de no adu no kire say odi biribi eka biribi ho ansa na biribi atumi aye biribi wodi biribi ka biribi ho ansa na biribi atumi aye de aye biribi nti ona bi sa won say mo ade bi aye life wo ha na mepe ade bi aye life no so wo mu ni we bi anta ona ba ko say ha wo mo akokọ be ma wo oye life na me say fine wo akokọ be ma wo mo ko fa na mepe ade bi aye life ade bi aye life bia nti ode ne ba aye na me say okay kutale mu de gina ho na me ye de na me mo mpae eti me shy said me bomb pie me kasa ko no twini kom si e si aye de wu ana so mo fra hospital ho o mo fra ya for aye de we bi nani afọ man kasa obi aye de o mo ba ni obi aye de obi amọ nsem na me say ye nyankopon ni tumi eti wo say we say no dreamers all born na eduma we aye ni ma bebre wa adwuma ni mu e je say wo ni mu a ona nkan kasa wo say o bomb pie ti atamfo o bomb pie ti obonefo yasem kase pa se nyame mfa sa adom ne ma ona wogoro ho a nti we no enye nsa ba ko na ye de na ekuta no but free na ye de na ache papa bebe na kase beye bi o because oba ko je beye tumi bi no person mo de ya soro na be se me say beye no sunsun so se na wo beye so and I possible say beye betinya amu obi sa beye tumi sa krama na ye de ema na boro so na beye no say ohu awodo bebre enti we no ye wo sunsun bi wo ho a me kan say tumi eno so ye beye tumi eso no beye a ewe na mo na me kan say ye hereditary a ebusuan we wo de ama we de ama we na ye wo beye wo ho no mo a enne ye suman beye iti sa edu ba bi a oba no e de se skale ye de e ba fie no oto oba ne ba na che na ne ma sha se e hante wo mo na wo mu tu sa anamo no na de wo ko gi ye no so anye de amwa wo na o sanka o san ne chi ba nyame ma ye tu ye de e ye adwuma bi de ma no wo hu mu na ye yi sa de no fie e de efi no so ba ba bi o san ko fa ye no
na akakọ ye soja wa chi soja enti na fe wo ya mo hwe ye de ebayire enti bayi betumi ya ade ma ne ye de e ma ne bro so sa bayi betumi ko bayi betumi asel bayi betumi aye wade bia obedwene ho a wo ye de wo nte ase ene ne ka ne se abayisem onan no kire se wo gina ho obi ka na num asem na wo hu se sama ye de esia besi ye de okay sa de we ya eye nipa yi akakọ ye se obi a eye de one ne baba ono ano ha ne ba no e no sande ni chi oti prayer kam no okọ oti ya no okọ eto ba me bo mpa ya me hwe ne din na ho nka tere so wo na o yes ma me oba no ni bibi fa ne ho ana wo ni bibi fa oba ne ho ana na o say there was ma me dia oni fa oba no ka eto ana say mo me candle ba dom de candle ba ya me so ya kuta candle me ka obeka na yese wasisi ne ba ne nso po eti na ma akoda ne didi ana ofi edue ntumi ntena bofra ne yem na wo hwe yon guy nice guy you abaye tumi chichire obi wa chichire ne nso no po e ba be on fa yesa yesa eno ne yeka ne se sunsun sem bayi tumi otumi ne nneoma otumi e den eye ni be no enti eye paibo ye we am se sane na sane no odne saketo we ena oyesi no yesi ya na adne so ayede sane uri pon ma ko me yansa osane tu no ja baako iti betram na sane no o sane wi ose be wi se ya waka sa gro bi de din ha on ose ba cho asa no sane baako de ka na we say no wo de be ko kolebu wo de be ko yefa wo be twa ticket na kwa brochire enso yare ye den wo mu hunu twascan wo mu hunu ade ko de potin ye den ye no so nipa na fon na ofon aduane so nipa na ntumi ye de ni na odasania ye de sisi ne nso no po onti eno no ye sunsun samo a se obi a onti sunsun asem ase no o ka sa asem ye onti ase o di Bible say okra mu ni enji Yakobon ho ade ye nkwase asem aye nkwase asem kora ma obi a ono nji sunsun sem aye den eni nti ya kasa bayi wo ho na se opa brochire se ye de bayi ni school ye den e wo ho aw ma tete bayi school nya den no ha pa na ogogo kra bayi den obenya school of weaker but wo no sua bayi no wo mo sua e bayi no kwa be fa so obeda wo kwa be fa so be yesi na de beboa wa kasa wo ho ena so no ebusuo mu de na ye heredity na eno de we di ama we tell so we kum we say na say o ma ye ma o ma mete say obi ka na num asemo a ye ka ni say ya o de be di agro nti be ye de eye adwuma ankasa pa ha nipa enso e wasase so na nyame tumie ene na hoodin ene tumi bre o ase Apostle Pastee me da say o kan asemi o say o my ko fa candle by asana oba ne kan mu ase nti yetumi mbo Yesu Kristo din keke e ma be ye nyuma say and I say ye akwankyere bi ansana ye wo ade bia ne kwan nti ye wo cause and effect nti ye wade bia ne kwan cause bia wo ne effect bia wo ne cause nti ye wade bia ne kwan a e wo say wo ye de wo fa so ye wo de ampai bonko a eye den eye ali obi so ha chese bibi ye de ka bibi mu ansa chese bibi ka bibi hu se me ka akada ba ko se de o me ne ba ye me kan se bebe se 15 years o no say se o ne bedu ya me hwe na me se mami okun wa hia na ana so me ko adwuma ana se asem bia me no be ka bia chese okun wo wansa because ho mo ka chem se ne kun ji achinje nti asem bia na o be ka we de o be ta ase na se chese okun ye de ebe bia sampa pada no so ye de ya one ni kun bai no akoda ne kansem nyina kire o kire o se da wo de bi do asunsu ani na wo fruit papa no so ho a o fele sa de no se wo ka so bia o na ni hu hia no onya kama na papa no pie ye no on TikTok o ye sa signal fo yi TikTok pa na fe ne ba ne kanso afo hwe ni din afo bisa se den no be e kire ne yene se anka mikunu asamba na be ka mikunu be ye but asama akoda ne kan ya o kire bo bon krofo bi din papa ne fa ne nko ho no kire na ho na fe papa ne hu se
ade we dey enya azan de ni bia ade we dey enya azan de because baby can hwe ana ba no so me man bibia no mo ye me man hwe ye aha no aka se bu ade na ode man no mo ye no ena man ke cancel onti beye eye adwuma me ka ne se wanyu obi a nyame de wo mama no na wa moa ana se wantumi astopo sa de na emfa ho ne se wo bom paye emfa ho se uchi atai takese emfa ho ne osum bi a wo na se abenfo ti o mani si wo so na hwe se ye de onipa wakakotena abuchire 30 years an nsa ye de enka ne pepa eto atemi ka ye de ofre wo se pasi me de ye de me pepa samani ade ye de aha mi o 30 years me ba abuchire mo 30 years ma send 30 years aye de account this year when 60 years so ne nsa ye de enka ne pepa so ma sa ma faudin ye de send me wo wa for ye afọde de memo abo here because how person na wo scan obi e no wo scan ya akwa gina scan na so na wa ga se me yare kwa ansa na me ba betu afi dabi o ta afọde de memo abo enti ni hwade no bibia na so ma ya ba efo na teso ya de bia ya ba efo na teso no so pass e be na sen na me se de be ya ho adwuma me ya ho adwuma e de ma ade na nche bia eye de woman ya frem say inside de aka wo ma friend man aba beji 60 years eye we ke o o pass aka mi won tam o pass ma bre wa bro chiro ma bre 60 years afena oni mi share ne inside de aka nti sa wo hwe mi de sia na se bua o pe pass won sa nka wo ya branti a wa ko bobla o de fa ha na ya ye wo sei o de to ha na ya twen si ha wo fa ha na se de wo ya so be frem keke frem na ye hwe na he de na ya suma angels ma won ko yense nkyere ne anwade na won yi wo mfisa ohaw ne mu won ti wo ye sofo a fa wana Moses yiye wo ye sofo a hwe na sofo ba ko ye de e ba me nche na oba me nche se pasi obi a me ye mpai bo adwuma e ko be de ye manim honi ese ni ba ko kora e ma me nche so ba mpai bo se se ntina ne ba kora e ma won nche na me so ke twen e wo se me hwa ade ma me hwe na me se krati wo tumi o mu esa ena wo so le so a meti o bronsa so ma yese bronsa na ye den ena wa attack no na me se he se powerful dog bi e wo ni ba bi no da wo din no nka o na wo twa mu a wo di atwa mu ko ba bi din na o yese o ba kwa attack na ye o dog bi o ha ye fa ba nko no so o di aba ko no so afi no ba attack o mo also when the bonsam de condemn no and dem condemn the papa na me so o problem nyina ho na ye den na efire o nti abaifo de o mo wo ho abaifo sunsun bo na ye den e wo ho e te se we yi obi o no kuta na metumi obetumi de aboa o be ya o saa hwe se de asofo ye de ye gu na ni mu ase afa be hwe na me wira ye de na me wira ho na wo hwe sofo pass e je abusuafo no mo na wo ye de wo mo ntu ho anamo e no ntu anamo a e wo consult o betima aboa o because we say no o man ade bia onye nti e wo hu ade a ye be ye ade afa hu ansana na ni so tumi aye den atet Apostle Pastee me da se pass only din komo we person do final way etudwa ene wo contact se bia we person wo no we enkomo with me afresi so okay ansana na we me ma me fanchen we e fanchero I fanchen we nchero we e friends of fire sort e ye adwuma bebiri aha nti ade wo ho a obi wo se obi nyini udu nyini kwa de tahwe keke na de hwade aha na hwe nyakopon tumi se dia ode ye adwuma ye de efa we o dan na onu se wo da ko sa di bi ba me so me da na dwame tumi na fa bi gu nsuo mi dware o dan no kona se sanketenketin bi na ye de na fa gugu kona ho asa o ba ka se na nchire nso de nchira ye de sa nyame fa adiem no de ye de na ode ye adwuma nso oti sunsun sam ase a obi oti ase de me kan ye de onim dia bibia ye de ekọ edada aha fa bi dware wo ma sa de be ya sunsun boni ntumi ye de on attack wo on tinchiri we ye fa ne se fire salt eye adwuma bebre unum se ntokọ wari ma pe fire salt ni bi fa bu nsuo na ye na fa ja utumi kura de bi ye aduane na mo nyina mo ofie obia na mo adi
na ama obone fo nhye bone bia wa hye bia na ayede ayekwa esisa bi ba betobi ana nimsa ne se wa na wo ufia na se o se de bi me hide na se he o hide na ana ko piti fie wo hu obede obetuo o se da me ye ni nyansem e be petime e me dan na no ana o de ade ko piti o me dan na no afi oye no anajo ade cha na pa fie se wan na di bibia be fia wan na di bibia be fia fie ni kasa isa wa unim so di bibia be fia no se o se da me hu adwini me se ade a me de peti me dan ya no na ade a chi ye fie wa bisa so wan na di bibi ayede abe fia fie no eni abre na so ha so wa hu se fire bia ba ho te the friend say fire salt eti eja ni nyakopon na so ede ye adwuma bebre me se meka eden adaje ebebo se wo hi adwuma wo pese ye fa wo adwuma mu a ya fra interview a wo be yi ketekete no for fa ba ko to anum me ensa na mani kuta won sem ka gu so se be a me ko interview a me ko pepe pa erade wo tumi anti ma yenye de ye fa me wo du wo pepe pa wo de ajamugu okeke na hwen senchene na fa wase da ye de efa ebra na bedase me grofo na eyisuo ena wo mo kire me de ye de ye dan nso papa ba ko nso o se o no mo ye de nipa bi ha no e wa adwuma mi to mo ha no wa adwuma ni mu a e na otwetwe nipa ni di o se e ba na adwum me kwa me nim se ye ne sa o se ba na adwum na otwetwe nipa ni di e na o sa nchi ni bi gum na obobo e na kototwe ne ye eni na ahe aye de ye yi sa nkofo na di afi adwuma ama je se na so aye de adworo ama fo nti wo de twere wo hia de fo bi ncha twe nipa ni din twetwe ndi na sa nchi ni bi fa gum bobo na kototwe ne keke na fe hu Nyankopon ni tumi na wo sa it say Nyankopon tumi fa ade bi simple so kra ye de eye senchene ne anwade nti o se ese de be Nyankopon che no wakasa wo gidi se Nyankopon no ye de e wo ho yo obi o hwe na chi kwan no akatuafo wo hwe na chi kwan a wo ka bi o bia obetua ma nyame ya atoma ukuada bia no aya metena se e wo tema okokompe ukuada bia metena se e wo ho no ye consultation ebu ana bibi how odihye bi na de bi ha na bra na behwe eya na me pa de hwe pa behwe aha bibi how abehwe na hu adekode ye de e how senti ade bi nko yiye oba na ye de mehwa ma na ofrem wo fon so a me kire wo de abeye na mahwe e de ama na watimi ehu na wankwa ankoto amani wankoto oha if you go akwantu kwa na utu abehwe na hwe country kwa wo kwa beboa enso so ya na wo your country wo wo kwa moa but woni munti na de na wako afoka ko bre ho no mo a etubetumi abehwe wo nsa enioma no enyina na nuku ada na meye fiada etwato e obusum bia mu no ya na me wotema kokompe me ye all night kese e wo ho no mo a oha bi da wo so amane bi da wo so abetimi aye de aba fiada etwato bia obusum bia me kwasi ada enso me ye anointing service me kwasi da me ye anointing service na efiada edikan so obusum bia mu nso ena nso na me wo ensawo kan reporters atikope ya na me wo ho ne kwasi ada nso no masan aye anointing service e de aka ho oha bi e da wo so a obetimi akontate me ma yetimi aboa na oha no efiri wo so e ma wanigye awi epeye me na mesene 0244 722 353 0244 722 353 na di ho bi 0556 28 5222 0556 28 5222 o fresa no ma no so a onsa ebe kame 0244 no e WhatsApp so mesra o fre na onsa nka mepe ye audio fama me Pastee say na muhia me Pastee say na pesa ne ma bia de e koma me na o kan sa mema o imuaye na afi ya hwe bibia tumi aye kama erade shira na onti na ni nche onomo na oma woni nkuni e wa brabo ne asetre yeah ebusia mene Apostle Pastee ene de encommon I have too much age subscribe na make sure say be share page ya mo bia so ensa akabi ye be send e share